ka. Asal maging election ni tabihan na kong karat sulayin. Tuzana, kataru biso, nahihiya, alaraw, tak-tak, mi batyan kong simlan. Nahihiya lai, mi itok singan ken. Pabatyan kong sikan simlan mang. Siyang karaw kong sikan simlan mang. Semen sunod, zaman, pabatyan kong mensim, Jisu kong mensim, semen sunod, siyang karaw aya, bentak kan kitungsa. Siyang karaw hi, hello mi batyan ay sa. Kalau siang kalau semen kong sahi, kuih pincuai dan zaman, siang karaw kong mensim itu om desa tay. Pabatyan kong mensim ba, papaji sukan na kong mensim ba, semen sunod, siyang karaw aya, bentak tian roiter, batyan pada na batyan dia hi, siyang karaw lo sun askoro do. Haleluya, haleluya. Fokus jo, bosong tengi pahi, boy bakte lam na muda. Julam na muda kan susoman, setan to thong khasik jo. Nang sawo, setan thong khasik kuy bichuma, lam ki kuy ke ba setan thong khasik. Bosong tengi pahi se mi setan selawo. Sudah setan sikan tiga apa sebab setan saya berada apa nak kare suntu ni saya kita nak simpan dia. Cuya setan ni tu setan makas tahu. Sebenarnya saya berada suntu ni apa nak hebat yang betul kita simpan dia dia. Ini karam nak nak kali cara sekali. Siang kelam pun nak kelaulah, siang kelam kelauin, thong kecil. Sawan tua mi dia pastor Aaron sih setan ramkau nak galing cara setan ni. Sulit tak kalau bos kami mi pasal pada hal semame. Boy ba orang aja. Siang kerana kau tu lawan cap dia ni kasawan ni free babu dia ni saya kau dia jaga dia. Boy pemai I surrender orang kan. Kerana prisma pak ni cawe bos kami mami boy balik ni kan kami tahu. Nahihiyan siyang karalaw sa nagat mo ko. Hallelujah! Siyang karalaw sa nagat mo ko. Nahihiyan siyang karalaw sa zero mensin. Huwag malisupa na sa musa. Siyang karalaw sa tusana yen. Huwag pala ang magkawin sa tayo bisasin. At huwag yan huwag magkakaray. Genesis dari pada dia Abram ni apa Ishak nung healthy ka Eliezer ni asal bagi paka. Mas polo niya ramba sa ito dahil nagbitin nga atat. Isa mo din mitang pilihan sabat sa kay mga katunak, di ba laki ito sa katunak ito sa sumayabat tungin, boy pagkat yan nihin, papazi supri mausa, nagbitin nga atat sa tiyang trase. Kanan raming masupoto niya ramba atat tungin, bakit yan zongin siyang kalawi, Krim mau siniga, paling balay makarat kami sa buhay masya trase. Apakah narasib na do? Abraham ang yan siya soba, yan ay akin mo, asam kan mo akil na yung gusto, Eliezer sila tukin. But yan yan siya soba, sa isong yan ay katsu akin mo, yan siya trase. Huwag malisupa na soba siya. Hallelujah! Siyang trase, Egypt rama, Joseph ang tukse. Pharaoh ang siya soba, yan ay torre, Nahihiya ka na isumahin. Nahihiya suwa karam na suwa biyan kaya tolong na yung mga boy pada biyan na kimi sa tiyang krasi. Boy pati sumba na sa musa. Hallelujah! Hallelujah! Sutiyang krasi na sa lahat niya kayong di inisip ka doon. Tuda na marami na may balaw ikaram sa tuda sa tiyang krasi na ako. Boy papat siyan sa may pagtakin na umnaman sa tiyang krasi. Nanulog na galing, napalab na galing. Maya na lang sumabiyan sa isang biyan siyang karao sa tao. Huwag malisupa na sa usa. Hallelujah! Hallelujah! Maya na lang nagtuwag yan nahabi niya siyang karao sa tao. Siyang karao sa tao itong sama. Nahabi niya siyang karao sa tao. Huwag malisupa na sa usa. Hallelujah!
sa Hallelujah siang karawa juga sebelah boy pasi suwe boy mati ko sa boy asa ko sa bakam karata sudah kelamin lain bakam karata na hoda kami mudi siya sun 70 meter pa mo 70 meter pa hi Bible siang na misra sa kiyang sa mga kong misra ter desin kiyang karami ay tong kiyang karami Jisu Mesia na panghanang sumpotso na kilay law na pangmelay kiyang kiyang karami biya ko ipas Isaya na pagkuha po ay pagkiyang isa'y tinade Isaya na po ay medyo pamamakat na sa lain Miyan niya kamalay kami Isaya sa mga prophet at buwan ka Israel nindong yan na ka Pharisee kumbiya zombiya to Bible siyang sana sulikan Jisu krikan na kape Katilakan man Samensara Jisu so Nangit yang Mary Infin sindikakan Atas sabi ka Matiyang sinabi nga Iyakin suwan at niliwakan Simon terbaik Bible kay magmisala Bible trong misala Pharisee dong sala Kumbiya zombiya tuzong salaw Siyang karami ay tong misita Boy pasi suka dia suara pembiasan. Sampai Bible kayak itu Farisi, kumbian tu Bible lingkaran asal ya baik hati dia disod. Yesus Kristus yang insuman papi lewakan, Yesus Mesir ini yang terbaik. Kumlai dia Jerusalem yang kena setiap hari dia lewakan, Yesus Mesir yang terbaik. Kumsom kumil papi dia kau. Chua bala ki riya na chua metiang tho misot na kabayan kal ti kuya tia chua ma songa hi Yesu de mi sian thai lo bai lam chuan khan dia khan hi Yesu ma se dia thai lo sai lo na siam krao an nei lo ni ban lo na metiang bala na sibra kan dikri kan sina dia de siam krao kan tang lo sun pakolo lo des Dikuri kasih Allah, dikuri silang ini Allah, dikuri silang ini siapa nak hong ini Allah, siapa nak hong bisa dapat demi dunia takut siang terang, Haleluya, 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 siapa yang itu tuan tuan manusia, tuan tuan, abang kecil mana orang? Yesus Kristus naik terus selalu Yesus Kristus rata rasa. Tiap ramai lo cuci nape hati untuk, cuan nape hati untuk. Berbagai jenis pesa. Haleluya. Cuci kita cuci nape nape selalu. Cuan nape kita thay tu pro rasa tayo ba kumbiya tu ko kumhang na ita. Cuan nape dia selalu biba. Semasa bibi jo. Seisong dia desam tu. Nahin dia berpikir pelayaran kami siang terawih naik ke sana dan naik semua demi pusara dengan tumis. Betul semua nak berdoa. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Yang mensia semua seisong dia de asal kata kilo yang setiap terus. Cuikan dong. Cuikan. Numpit tinggalkan. Kanan namin masapolo niya ramay pahok sa asod kalau perhana ngay siya coba suimut coba tam bihangal ako na kasimlay sudi ka masapolo niya ramay kapsa tukul makata sa katwa at iya halsa tukul makata sa lehe nadi juwa sa lehe nadi diwa asod kasam suwa boy ba kaboy ba isak na pizza at utang mamdiyang minum makata sa lo nadi hati tira ka pegati hati ning kawakan dia suka boy bar paano kita masalahnya kasam suwa maliwa akan termenti haga rebukala suliwa son elesa yang dibiso minum sama natin dito pwede na tuungsungin dito pwede na kabego nga mo wala supa na karosa at nagwala elesa ni saltan pinay ko ha at iyahala sa nasala kabila kapewa di ko semester sa iyo mga da kaya makakang mga
ini ayo mesti macam nak mana kaya mana nak ada dia mesti macam macam tak dia bukan saya rasa krim mau dah tu mesti yang kerana yang dalam apa saya Webani sumpah nak semua saya boleh berkata elai sami kita kira betul nak tu cuma kita betul ni soal krim mau mesti kau nak kerja siang kerana tampian hello rian ni hai don ni hai zoom ni hai Kayu apa betul ini siap hai, serai free banget sih kau nak lihat siap berapa itu, terang kan. Nak santai biar hendak tu salah nampak, nak asal sekedar hendak ni, nak siap bawa tapi biar hendak, angin bisa, tu dengan satu berbeda berbeda. Kasina tu pendinai surrender kalai mo. Kasina hindi magkaaw kalai mo. Nakasun kalai mo na bilo siyang grabe ang halisko. Huwag manisumpa na sa mo siya. Hallelujah! Hallelujah! Pusan sa nahin, elesan sa di halire makati, ahay matugin, siyang karami ang halong kailangan mahal. Siyang karami ang halong na, ang layo kailangan. Wai bani sumpah nak semua sah. Tampian hendak tu, dia hendak tu dia terang yang baik. Wai bani sumpah nak semua sah. Haleluya. Sudah tak cuma berkata siang na, tidak ben. Siang na ya beri berkata itu, nak malam selau, nak kalau berhati tu hendak lagi, kalau makan ini tinggalan tempat di kosong, kalau berhati saya tua, repani saya tua. Itu ale kalau perhatian di asal dia di dina. Su asal dia di kalau dia di mulawa. Sampai ale sami kan saya bayar kan mo. Su mencoba ram chola kudong bulan na magbayar. Boy bani sumana sa bosa. Haleluya. Ale sami dia bayar wakan. Sabab ni kudong bulan na todla su mencoba bayar. Kalau dia di asal kandungan dia dan tuan dia mulawa, jawab dia suruh mencoba ber. Ni dia yang terawat so kita berdua, terawat so sahaja. Naik betak dakin, naik betak sedikit kerana setelah. Haleluya, haleluya. Terawat so semua itu sesuatu yang setiap hari kita dengar dengar. Sakit sampai sih. Ini hidup terturuan saya boleh bagi terawat so terberana. Boy bani miso dam nak besra awak yang tercapek suam lagi betul banyak dam betul saya dengan saya kolai. Asobi nak tercapek dia ada di mo. Kan Ramadan nak balik satu dia ada di mo. Kan Ramadan nak balik satu saya satu orang dengan bikin ada. Nasum khadat nak balik saya itu dengan dua pengai pen. Nasar di sana boy bani kerawat soal sekarang terlalu. Haleluya. Betul sumpah nak semua. Haleluya. Atau dia je asalkan dia di mulawan ko. Hamso nakon na sumpu na pekha. Betul wala lagi niyain. Ramdam na kali sa tayo ko mga kana sama sa natin karawat sa koy balang pekha na sama ay marodi. Amen. Nabek siya man namin sungkarang breakthrough na sama zombie. Haleluya. Haleluya. Elai sami aniya siya kau reba kata. Dia bersumnya, kalau dia bersumnya mereka. Elai sami akhirnya dia tengok. Atu sampai tu satu membuat kata dia niat siya rapakan tu. Atu ini kan malam kau musola terau. Siap terau ni kan silungan saya kuih saya dokter kaji. Atu siap terau ni dia silungan. Haleluya. Buat bagi semua nak semua saya. Haleluya. Boy ba nasa nalala ka ulalahe sampa natin kang ina rakan kumulo rolo na bengaray kaniin kang naray siyang karawi tonya na usara kang nun naray kan somha saman remali reza nasala naka ina at huna at yung pinaasom na tangkan ay sungkaray siyang ka rema ka na
tu kuai ka phampi ka tu tuk ni tu sala sim ka dim san bise bakam tu ne mata pani ka ai abakat na ba rahab Hadir ng sabog. siapa nama ngai ta lai si mo abakat na rahab cho jera ka kuwa chung na chok bise rahab cho sia sa ni pon boy malan chi ne miti na ba ni pun kan se rahab bin horam musin aksiat kami ngan na ko ai mini sai ne lo mi nu pa men buat ni chi zau ba pe lo mi aba pi lau tak tak ni kut su tu mi nu se rahab he sampai selama kan so kalau nama tu dia Joshua ni meni tu menu meni jer kau kuat sana su jer kau kuat sana yo na son jer kau kuat merum menti mentiam ni ra meni tu menu meni tak dong na lau sampai selama ni tak na rolang nu rahab sai meni lau ni nu jon apa dia nak kata betul meni tu menu meni rahab dia tu masa Adon na kaso kinse kaso dia ayin suatu na mo cuma numpet dia le pudi ka jera ko ko boy ko na sa boy en tekse mamso rahab din suma Israel mi dami dia tu na tu bi harap suante asra din suma an rakut ko na atu de bakan ki ko do ina ko sai mo ga an kai suana lagi patu ko ga kuang semua spesial yang rahab dia tukar. Sebab rahab ni sudah nunnaga menyiap menumpat dia turunga. Saya bilang rat apolan tinggi lecakan rahab ni sudah suadai nan cuma zamfa nak mengikan tuna bentuken kacung nak kapain sungkapsa zamfa nak mengikai kita. Sebab Israel dihajar atau kuat rohan letikan kami mengai jika kuat yang luar biasa rahab awulan daw tingnan mo ay sanong doon na kotso. Hallelujah! Say mga, anong nakatumi mga? Nahidalit ka? Nanong nakatay na boy, ba't siya trawa na ito? Konwa na trawa na ito? Zampian na mo na ito? Say tilong mo na ito, misi? Nanong nakatay po din? Nanong nakatila sa lain, na insung karatila sa lain, na pong pamanong sa natila sa lain. Rahab ni maniya dumanong maniya turo nga, ama naturo nga, anula pa insung karatila luwan. Amen. Salong po lang mo ang pilaw tuksanan, sinsupri niya namin alihaw. Rahab tungin Solomon at suwag, siyang rahab niya talaga siyang rahab at timag marumbak ni rahab tungin suwag. Bukan bakit dia ingat hilung na yung mga diniliri siya marapa ka, rahab tumin suwag. Balay dia akan kami bakit yan sinakang na ito. Creed! Awag sumin suwag, rahab tumin suwag. Bukan bakit sumalang sa mga Hallelujah! 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 Ha? Katiyan ko din ha, ikaw sa online karap tayo yate, nanuna ka sa dito, nanuna ka na tupin, nanuna ka sa live, na yung sumkar sa mga live. Napong kami nung highlight ng future yate, nagsiyak ko ito, nanuna ka na tupin. Kaya so, reko tani, ireso na sa wala, ina-welcome natin tukin. Siyang kalawi, kaya mali ka na welcome sa, kaya mali ang ako sa law, kanula ka ba na kanta? Kauula ka na ng kanta? Kaya maraming, kaya magin, say mo boy paningikan na matop na, say mo nga, ram siman sulaw, katsumi ka kumi boy paksiyang sulaw. Amen! Nahinyan na yung nakasay na yung po. Hallelujah! Na yung nakasay na yung po. Apa nila? Nahinyan na, dinkalaw natin ha? Karuan natin daw din natin kung suratson, naging sungkapa, impacto nila, nanunzong impacto alay, na po ang pagbiyadirong at kupin natin, impacto nila. Sulo akan kupiya na dinatang, akan dinakakan, ramoy, minikisa ka baby, miniksoy sa nitang technique ba, akan, zero ka man
chia dong ber kamu tiga amin kitu pulang su chia servi kerja Israel ni na ria cuma lupi su ria cuma lupi sa aina ipalam dia tu awan yang terang boy balong itu su tiga ai kuat sa amhet tu pulang Joshua ni misabi thamana haro bana boy balong sudah berhasil Haleluya. 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 Amin. Sudah berkasa. Amin. Boy media ngai taruin. Ka Israel ni ha. Ai kuat kene de sisa penung se kum rong de badan dai ki ko lai de. Boy ko thai taro an ba choi se ba so. Ni khat te ya menung som kum na paru pak ai kuat se yang relong na tak tha. Sudiga Israel ni nan jaman shan Joshua song boy na baya apun dia 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 bo boy pa sai roma di sa le dia na boy pa ne timi Joshua dai boy na in thap Israel dia ba siasa mi na lupi ronga Israel mi nan sina ka ni lai lo ran dai ni lai lo nan ran na ya no doi jam lai Nahin yai lo kaya pala kung bakit nung naging buhay bedulaw ni silungkot ruwa na at kono ni silay sinan siya buhay pa nilang bimisinan mo buhay pa nilang bimisinan mo nanduwa so buhay pa nilang bedulaw ni tiluit siya na Hallelujah Hallelujah Sudi nga buhay pa na siya ni Israel na maram sa tuwat siya tuwa at ilay ko nahin Joshua kan bisa boy bang ni, hati nak tahu. Thai singa nan laga thil kamu har kamu alai jangsa, nan lam belawi ramasalai, nan dom belawi nan belawi ramasalai. Curu ai tiang utin, baca balana ni hinai ni. Thai singa nan cuma boy bang kamu har thil kamu asal ramas. Ni yang tiang ni nak macam ni he, nan cuma boy bang hati tu nan ramas. Ni nak Hallelujah. Hallelujah. Joshua sama ikian tu dijo, ikian haji ngaran nak haji berubah berdua lagi. Buat pada sumpah nak sebutnya. Saya doa kata tiada tiada. An nambah lawi ram sejo, an bukan lawi mana sejo. Nan mana nan rian lawi incha lau cha. Roh poda ngai lagi sejo. Kalau bina nam hai dia ai nom lau na malani nangai belawi sejo tu nak nam hai dia na. Nan mama ngin sia choli ko so dam ding dia na khap ding na mai dang na na so ba lo ni private ka ni na to na so ba lo ni private chai khan un du na ki ba ka ye ni na ka to hallelujah amen oi ba ki so na pe na sa hallelujah hallelujah oi ba ki so na pe na sa amen ma ta si o Hallelujah. Boy pa kasi ba natin mo sa? Sa ito mga Joshua nung nakaboy pa ni mo sa dalakya pitay mo. Sa ito mga dalakya, ang huwag ng pila ka kung saan ang makakasimlay. Sa ito mga Joshua nung nakaboy pa ni mo sa dalakya tisya Joshua, nagtuon na kang mo sa nasalaw kay para si kitay ko kalakya. Hindi naman yung kampi, katmahe, nagabay kayo at so, buhay ba niya yung kinalaw? No. Kan siya dito na kampi so, buhay maas. Amen! Hallelujah! 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 Kaya mag-isumpa na sa masa, nataswag at pindiya sa na buhay maasin. Nasa kapuna ang pisohin, pindiya sa na buhay maasin. Katabuhay pa ni Israel, mila Joshua at kay Daradu. Huwag pa ni Supa na ito sa sabihin ka ako. Surawin na masala, kisa ang magkapera na uruha sa rawyo. Kisa ang magkapera na buhay pa ni Makapera at kay ito. Buhay pa ni Makapera na nung ni Makapera. Hallelujah! Palagi kang nula po, kang pala po ang mikhi
kan yang hal. Hallelujah. Boy pani sumpah nasa bosa. Hallelujah. Hallelujah. Aku soahi, ikaso nahin, kan numpang si kakausin. Malalakan hal namin kitang pirang kami. Aswatan ni kan simnala belum tampilan niki, kan pada na ramdam na kaling sa kumpula kumpasong tu, an niki kan susu. Boy pani sumpah nasa bosa. Hallelujah. Kung sa itinong pinita, boy pani kan simna, sa itinong pinita ng mayan diyohi, boy pa mayan kan itumura, boy pa na ko. Chulo atusan ayen, kan mayayin kan sa balawi kan tongkan ng balawi kan suwe atam tu. Boy pani sumpah nasa bosa. Nang mamangin kruseng ko anu, nang mamangin nakkaso anu, nang mamangin krifas yang itiyak ko dia ka sa manaw. Boy pala ng kami, kan tokbal ni salaw, kan tokbal lawi, kan hubal lawi, kan lakbal lawi, do boy pala ng kami. Kan hubal bete na, kapala na, arun ni, boy pala kan suan rong ni na, ni hindi, kay long sari, na inalaw na do, na bundulan na taigi, malalong sari ka, itiyanan ka, boy pala ng kami sa kwela binazon ho. Nang mamangino, makakso matuso, nang mamangin, ng may panayro na sa kinuso, na hintagong na daw na gilong na so, malalong sa isuang bigis. Hallelujah! Hallelujah! Bapang magasupa na sa musa. Hallelujah! Kung ka nilong tanda, sa iyo nga, lalamakan pa ako sa liit na pagyan na kumaramarap pa, siksak sa nagagisi, sa long, kaya parang yun ang pera ng nagkiyahan. Luwag ko na ang ang paano sa buhay panikuran ko ang suwag sinapandosa. Hallelujah! Hallelujah! Kung saan gusto ko lugar so, kusay, kami asakan kasi sa ano na ikipa. Rik nga itila na, tawag lang ako, itila na itila. Kanda na sa kakap, kaya lamang sa kakap na kaniyang kau tila na ang sa kakap. Sa iyo mga, naman sa kampalan namin ang may kakakaw yan. Pangparlaman kami semua itu yang paling gaji. Haleluya, 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 haleluya. Bukan orang musuh semua. Haleluya. Semua itu narasi itu. Akan yang narasi sesuatu tidak turun Israel dia diranan sungka. Saya rumah siasat mitil bayi ria bukan upiso, kadot bina naging sungkaray no boy betulang mitil siasat tinong ketubiray si. Fellowship sumayin boy panetulang mi siasat salaw naglay si kay magi na korlon na tubilay si. Manung bakat paning patung mali mangina rokok ni kayo si. Hallelujah. Akan bakat mo adoran ng kay nilaw ka. Akan mo ano boy panagandang na ka. Sudila ang manya ang kulalong na akan niya ang sudiyang saman. Akan ni boy nagsasamiyan tulong nga. So, akan so, amalong sa dilaw, hati na kay. Amala ng pinapalan niya, teriya buglayang magkalamay ng kapatang. Nihindiyahin, hati na kay. Nihindiyahin, mini tisa awan mini sa menay. Mini suat mini sa menay. Mini apoy kawai mini sa menay. Sabay sarap niya na ganito, nanunaka sa ganito. Akan niya tugi ka boy malong niya heraw man niyang halaw. Nahinya ng tilong mo na turuan ang yan niya boy malang hagit. Amen. Sa'yo na natu. Natu na yun sukar ng ma na pangkam tayo mo yung yan dahil sila sa wingsi. Boy pa ni sumpa na sa musa. Sudi na boy pa ni mo Joshua hitil dia teriya buklera panggabi. At hukuhakan niya yung sumkar niya dilhon na ulo. Nang sinagum chalay, ranan day chalay, nang mamangin ranan galak chalay, birang galak chalay, hallelujah. Ito na sumpa na sa musa. Hallelujah. Kandun na atusan din naman siya sa mitilhon si. Boy pa na nung lamig tilong bulwa na metelhon na si. Kandun na
Kolia na ihanap kino, ahaw man ni mulaw na bago ko'y patsiyang tarawin ay huwag mamay kong ibasa. Huwag man isumpa na sa kusa. Hallelujah! Hallelujah! Kolia ni Israel ni kanason niya salat na. Ang nangamsuamot niya ni isot sa manyon akano. So siya berang pali Israel ni gantihan sa ka. Begin niya na insungka. Kaya so natin ang isot ni Kolia. At ito ka. Zuntung suot natin ang salat ng mga Kolia. Suot na panak, sipa natin ang neso ng mga Kolia. Sa tiyagaw natin ang neso ng Kolia. Hindi yan na ito nila mo may panigyan lahat. Hallelujah! David ko na kulay ng David so. Ako ba ni kulang na ako na ko ay sa sukaw natin na kami. Ko'y patiyang karawa ay ko'y kami. Ano yung nakako'y patiyang karawa ng kumihin ko niya. Tayo David sa sukaw. Ko'y patiyang katadisyo. Kapa, ko'y katu sila. Minit hang kami. Sobrang misi sa nandudog na, David man lumin, ahaw man yung hulaw na, na katsasok o takot siyang tiyong sa nandulaw ng tingin. Manong tambili ko ulit at si sa nandudog, sa ahaw man yung hulaw na ka, boy katsasok o takot nandun sa ahaw man yung tingin. Boy ba nasupa na sa bosa? Suti na anong naka David ni, suti ang sarap sa anong naka, suwan na po ay panogay lang nakarap tutubiyan na Israel. Anong naka siyang nakarap tutu. David ni Dong po di atay ka. Huwag mag-isumpa na sa kusa. Hallelujah! Nasumpa na po niya. Suwan na pa na po niya. Mula pa suda masi na po niya. Hindi yan beta ito nila na maltibis sila po ay panendo. Say man ko ako. Tuzaran siyang grawin ang kauhan mo, rakot mo. Hallelujah! 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 Isang pangkolya ang isi, para sudin sa kawin. Nang masanin, kolya sudin na katong lang sinadin si Papa Diyan Kalay. Nang mamangin si Papa na kolya katong lang sinadin si Papa Diyan Kalay. Kaya din yung Kolia sa si tayo sinatabigan si Patelan. Sudin na Kolia si. Kanuhilan, nagkasa na kayo na nakakain siya sa kanasir ko katakin sa. Kaya maro kahit kanuhin sa biso na manager ko na si. Afalan niya din ang tinggi ating lawi ka mumlaw. Ayaw. Katay kada nung mumlaw kaya natin. Kaya kada nung lumisi si makain sa bawang. Kan sungkan jiru ang kasap di kaya, kan ni sung khar kan Kolia so, tam bilang asun magsi. So di ka boy pa na lang Kolia so, nang mamangin siya sa nak su Kolia atong lawason, nang manuunaw na tesip papagyan sa mga ako. Nang malayan siya sa nak Kolia, su Kolia doktor tugira boy pa na Hallelujah! Kapalayin sa silang tema. Kung kilhanap siya na Kolia nito, kapalayin siya sa nakarami ni Sito. Nulawatan siya na, kung kilhanap siya daw na, napilabalay ko daw na Kolia kapalayin rami ni Sito. Sito, tayo doon nga po ipag-kinitibigan siya. Hallelujah! Hallelujah! Huwag pa niyo sumara sa basta. Huwag nila, sa siya na una, Kolia yan, nang mahay boy man si minister. Huwag ka sumara sa kusa. Hallelujah! Sumara na po niya din doktor ko din ang boy pa rin ang mansin. Ngayon sumar, sir, situm, kausot na po niya din doktor ko din ang boy pa rin ang mahay. David man ko rin si minister. Huwag ka sumara sa kusa. Hallelujah! Hallelujah! Huwag ka naman sumara sa kusa. Sumunod ka sa man. Dua tasod na betong kalasan. Rahab so borang ino si akan bilang isay benrelaw isay. Sabi sa anong naka penyag kumunong pati at ulo nga
luar lagi suka dia ni zaman luar celong mesro pepi lau tu minuso si susu ke nak pibera aisan nei ni ayin na hoi sina na bong kam sina pepi lau tu jong sakau sai mai na lau mi jong sakau akoi lau nang na ka tusa ni tiang kara tua chon pepi tu ba sama nang sungai boy ban tu yang yang suat terlai nang ki suat terlai haleluya haleluya akan community sampai back ni jolong ni semester alun naga sesar ni tilang apa aku biro ai sukan ni naga liam Israel ni dia general tailau boy babat dia nak ada kami kamu semester sesar ni tilang suara jaga boy babat dia Israel ni kau tak tak dia minta betul ni dia nak pumpa ni sung kripa di fellowship boy babat tu lalu ni sesar ni tilang ni saya song dia sampai deh Aku orang ni jadi pentingah Yesus dengan semua. Berbantu suara kita semua. Jadi kita tu awal ni mula nak kesam nak bol nak nak siang terlalu tu misal se. Haleluya. Kan sumpah kau dia tak itu dengar. Kan ram kau dia tak itu dengar. Hen. Midang kau tak mama kita se. Nak mama kita lagi. Berbantu sumpah nak semua se. Haleluya. Eleza na sa dia dia so mi na ta so Eleza mi jure ba ta dia de so ape yang tinggal ka muwe selaw sa ka muwe re ba ta ni chon Abraham ti nuwa Isaac anu ngalo ta ta na tere boy ba su ba ko sa haleluya ta ba to ko boy ba su ra de hasa haleluya susah kecil pada ini akan berlaku tahun sebelum sebuah baca tahun. Atau mau tentu dua satu sangat tumpuk. Amin. Haleluya. Buat baca tahun nama. Amin. Buat baca surah Al-Fatihah. Amin. Bagaimana? Siap terlalu omnipresence. Kau saya pun mau misalkan. Lagi dia tak mau betul ram yang nak apa ke sama. Atu ada dulu nak pandai tahu sama inam sama nengu nak apa ke boleh baca ram. Wajah sosial kau dia nak bisa ketua dewa. Santi mata macam ni cuci wajah kadun nak boleh baca ram dia kan. Sampai nak bawa ke siat ruang siat tabung siat centang le siat biar celera kita. Cak nak nasun nak kau nak mulawan cak kau nak. Sampai selakai itu cak kalau nasi boleh disebut posisi. Amin. Haleluya. Susan di macam boy pada kadun nak tiap tu dia sebiso. Atu ahin nangusin so aku nak pada una nausin so kau unsa. Biasa nak kadun mau tiap boy macam terakhir. Amin. Haleluya. Boba kadun. Atu hindi makadung to. Atu hindi makaparap to. Atu hindi makadung pa. Kaula ka na to ha. Ya boy batay grabe. At hay nga siya to ang nachu rema kan tong ni sa tete ka kham se mame. Boy pa ni chu thong cha thiam na to pa sai mun pa umi si ramle ni sa sunga umi na in chung khar se sunga nanula na pa pa so cha tu niya ta cha lai mo sum na kin Asyik kan Yesus nak dia sahaja maksud sesungguh ini anpenuan kepada tam nak pada mereka. Haleluya. Bukti sangat terdekat terbentuk. Nanti dia kita nak una napong, nak una napapong, nak penuna napapong ay siang terapun dan tuza nak apa? Saya dia tersalah, saya dia tersalah. Walaupun itu sudah biasa. Haleluya. Saya kira dengan salah. Zoom dari tulisan dia dengan salah. Amin. Betul sama ada kejadian tulisan. Betul saya dapat setelah ini suara. Kemudian awal saya biasa ada dulu dan saya biasa. Apa kita tahu?
Giúp namin kayo sukha sa umiyang mo. Napasok din sa inakaot mo. Nagkatulog na kabagyan mo sa ilang namin. Taong inang uli mo. Kayo sukha sa umiyang mo. Siyang karawi. Giúp namin. Nagsino na buhay pa sa biyan na sulpak. Giúp namin narap diyawarin. Ako narap diyawarin. Biyan narap sa amin. Sa amin. Kayo sukha na buhay pa siya. Ito sa mga ganun pagtusa. Kayak sukar boy baca perang itu asal tidak berubah. Betul tidak ada yang sudah nak dia lagi berbaca boy baca perang itu. Kayak sukar itu asal tidak berubah. Siapa perang itu? Saya bersama dengan buat bahasa perang. Lalu bawa aku tak apa apa. Lalu tak apa apa. Semua bahasa perang saya bersama. Tu sangat suka bersama.
Kapton Tibaw. Sampai dia berkesauta. Tu sana nanulan na pa nanulan na nang maktaher bisa isong yang di boy baca perahu sana umis. Siang perahu na jauh na kaling cahaya boy baca isu ni atas sektor katman tang lawin akhir tu naswa na ngay tiap nulungan siang perahu malaya sa paras. Nihindiya doctrine intention Fabazi sulan, pamatian jaman suwang music, falaya upang mi sa boy baca karawas. Nasaw masabi ni batian and practical lang sa ibang katsiyang karawin at saw masabi. Suni na insong kar nang nahar mi sa isong yan yan sutiyang karawin sunay. Sutiyang karawin tanto bibigyan din. Tusan ang bayan na nagsuwag na lang sa kanil. Jesus. Siap selalu